Okay, noneho tombora Champions League nibwo irangiye. Ubu tumaze kumenya amatsinda y'uburyo Champions League 2025-2026 uburyo amakipe azahura mu matsinda, aho haje foroma nshyashya. Ikipe imwe ni home and away, bikaba byavuyeho. Ikipe imwe izakinira home, isanga indi away, ntabyo kongera kugaruka itega indege bimara gukina bigarukana. Nkuko bisanzwe rero hari amakipe aba akomeye cyane yagiye atombora cyangwa se ayobora amatsinda yayo, ariko nanone iyi foroma ikaba yaje ifite utundi dushya twinshi cyane, nk'aho ikipe imwe izajya ihura n'indi kipe rimwe gusa kandi bigahurira mu gihugu kimwe, ntabyo kongera gusura. Ubwo utazajya abona amanota nyine ukumva ko azajya basigaye. Iyi foroma rero ni nshyashya ariko ifite none ibyiza byinshi, ubwo harimo no kugabanya ingendo ndetse n'ubundi buryo bwose butari bwiza bwo kugora abakinnyi. Amakipe rero ni menshi, amakipe hari poti zigera kuri enye zirimo amakipe menshi cyane atandukanye. Buri poti yari irimo amakipe agera ku 9. Ayo makipe rero yagiye atomborana ariko bahereye kuri poti ya mbere nk'uko bisanzwe kugeza gutombora birangiye. So reka rero n'andi makuru ndetse n'amatsinda yose uko yagiye atomborana, amakipe 9 yo muri poti ya mbere uko yagiye atombora, tubirebere hamwe muri kino kiganiro. Wowe wibuke gukora subscribe, ukore share ndetse ukore na comment mu kiganiro cyacu, ubundi tumenye byinshi kuri tombora Champions League irangiye ndetse n'uburyo nandi n'imikino yindi izagenda, n'amakipe uburyo yatomboye nabi turayiganiraho, ndetse n'yatomboye neza, dore ko mbona bikomeye cyane hano ko amakipe arakaze muri buri groupe. Tombora yagenze neza cyane. Duhereye nko ku itsinda ririmo ikipe ya Chelsea yatomboye amakipe menshi cyane muri poti zose zitandukanye, aho Chelsea yatomboye umukino wa mbere. Chelsea izawukinira Stamford Bridge, izahura na Bayern Munich. Ni ukuvuga ngo uwo mukino wonyine izahura na Bayern Munich, nta yindi match izongera kubaho ibahuza na Bayern, niyo yonyine gusa. Umukino ukaba uzabera home. Umukino Chelsea izakina wa kabiri izajya i Camp Nou, izakina na Barcelona. Abakunzi ba Chelsea bari bifuje kubona Chelsea iri gukina na Barcelona, ubu rero bikaba byabaye. Mu yindi mikino izakina Atalanta ndetse na Benfica, yongera ihure na Napoli, Ajax Amsterdam ndetse na kandi gakipe gashyashya kajemo kitwa Karabag, n'indi kipe nshyashya nawe yaje muri Champions League bwa mbere yitwa Pafos. Iryo ni itsinda ririmo Chelsea yo mu gihugu cy'Ubwongereza, yanahawe igihembo cyo kuba yaratwaye ibikombe byose byo ku mugabane w'Uburayi cyangwa se ibikombe byose UEFA itegura. Chelsea rero ikaba yashimiwe nk'ikipe yitwaye neza mu marushanwa ya UEFA n'andi yose, uretse no kuba yaratwaye igikombe cy'isi, ndetse ikaba ikomeje no kuba ikipe y'ubukombe yandika amateka izindi kipe zikomeye muzi z'ibihangange zitarandika. Iyi tombora rero ikaba yabereye mu gihugu cy'Ubufaransa mu mujyi wa Monaco, aho amakipe yagiye atwara shampiyona ndetse n'andi yose yagiye yemererwa gusohokera ibihugu byayo ku mugabane w'Uburayi, aho yari menshi. Amakipe za Barcelona, Liverpool, ayo mu Butaliyani nka za Inter de Milan yose yarahari ndetse akaba yanatomboye. Byari ibintu byiza cyane. Tombora yagenze neza, yari hagarariwe na Kaka, umusitari cyangwa se umurejanderi wahagaritse gukina football, ndetse ari kumwe na Ibrahimovic, Zlatan ndetse n'abandi bari bayoboye. Sare rero bakoreye amarira abantu benshi, ibirori byagenze neza, bakaragaga umupira nk'ibisanzwe nk'uko tombora zindi sanzwe zigenda. Ubundi Kaka cyangwa se Zlatan Ibrahimovic agasoma ikipe ikurikiyeho. Amakipe yo mu Bwongereza rero yagiye atombora ibigugu, ni ibintu bikaze cyane. Iyi Champions League izaba iryoshye nta gushidikanya, kuko nk'uko twabibonye mu itsinda nababwiye, andi matsinda nayo ndayababwira mu kanya mu kiganiro ndi bukurikizeho, kubera ko nk'uko bigaragara hano amakipe y'Ubwongereza yo yakubitize cyane. Gusa ikiza kino foruma yabaye nuko nta kipe izigira ihura n'indi inshuro ebyiri, kandi ikigaragara hano amakipe yose usibye akomoka mu gihugu kimwe nashobora kudahura muri foruma ya mbere, ariko andi makipe yose uko ari 36 yitabiriye Champions League yose nk'uko bigaragara hano ashobora kuzahura ubundi rukambikana. Azaba rero ari ibintu byiza cyane. Nk'amakipe yo mu Bwongereza nababwiye Chelsea, ariko na Liverpool yari hari, Arsenal, Man City
urebye nka Liverpool yatomboye Real Madrid, itombora Inter de Milano, itombora Atletico de Madrid, Frankfurt yo mu Budage, PSV Eindhoven yo mu Buholande, itombora na Marseille, irangije itombora na ka gakipe Chelsea yatomboye nababwiye ka Karabag, itombora na Galatasaray yo muri Turkiya. Iyo ngiyo ni Liverpool. Ubundi Manchester City nayo bitayoroheye kuko yatomboye Borussia Dortmund, itombora Real de Madrid, itombora Leverkusen, itombora Villarreal na Napoli, n'agakipe gashyashya kitwa Grimut cyangwa se Bado, yongeraho na Galatasaray ndetse na Monaco. Ikipe ya City iri mu itsinda rikomeye cyane nubwo atari yonyine kuko na Liverpool izakubitana na Man City, garuka kubitane na Liverpool. Ni ibintu bizaba bikomeye cyane. Real Madrid rero hano ikipe y'igikoko yo gutinywa ifite abakinnyi bakomeye cyane, ariko nayo ikaba yatomba ahantu hose. Arsenal nayo yajemo, Arsenal yatomboye Bayern Munich, izaza mu Bwongereza inshuro ebyiri kuko izaza no gukina na Chelsea, itombora Inter, itombora Athletic Club de Bilbao, itombora Club Brugge yo mu Bubiligi, itombora Olympiacos ndetse na Slavia, itombora n'agakipe gashyashya hano kitwa Kairat Almaty, itombora na Athletic Club. Ayo ni amakipe ari mu itsinda rimwe na Arsenal. Ubwo ni competition ikomeye cyane, no gukina ntabyo kuvuga ngo no gusohoka mu itsinda kuko amakipe hano hafi yose biri kugaragara ko azahura. Ubwo uko bigaragara no gushaka amanota n'imbaraga nyinshi cyane. Arsenal ntabwo ari yonyine yo mu Bwongereza yari iri muri Champions League kuko na Tottenham ndetse na Newcastle zari zirimo. Ikipe ya Tottenham yatomboye Borussia Dortmund, itombora Paris Saint-Germain, yongeraho gutombora Villarreal, itombora Frankfurt, itombora na Slavia Pahara n'agakipe nako kazaza hano mu Bwongereza inshuro ebyiri, yongeraho Grimut ndetse na Copenhagen, isoreza kuri Monaco nayo izaza mu Bwongereza inshuro nyinshi cyane. Ikipe rero isigaye mu Bwongereza nayo yari itegerejwe cyane hanzwe amaso ni ikipe ya Newcastle, yatomboye FC Barcelona, itombora Paris Saint-Germain, Benfica, Leverkusen, itombora PSV Eindhoven, itombora Marseille, itombora na Athletic Club, yongeraho n'agakipe kitwa Union SG. Ayo ni amakipe yo mu gihugu cy'Ubwongereza ndetse n'andi makipe yose akomeye mu Bwongereza. Haba harimo amakipe menshi cyane, wakibaza ukuntu Premier League ibifitemo amakipe agera kuri 6 muri itombora yabaye. Nuko ikipe ya Tottenham Hotspur itari muri izi ngizi yatwaye Europa League bikehereza amahirwe yo kuza ndetse no kwitabira imikino ya Champions League. So byari itombora yagenze neza rero cyane. Amakipe mu Butaliyani nkuko nabibabwiye za Inter, za Napoli nazo zatomboye. Imikino rero izabiryoshye kuko hano uko bigaragara amakipe hafi yose akinira ku mugabane w'i Burayi azahura, nta byitsinda rimwe, nta ry'irya mbere irya kabiri, ahubwo amakipe azajya akina home and away. Niba Chelsea yakinnye wenda na Bayern Munich, match tayi izajya kwikina i Barcelona. Niva Barcelona izamuka ikomeza ijye nkera ya Real Madrid, ukuvuga ngo izazenguruka hafi Uburayi bwose iri gukina. Amakipe 16 ya mbere niyo azasohoka cyangwa se niyo ya mbere azahita ajya muri kimwe cya 16, ayandi nayo asigaye azishakamo andi makipe 8 kugira ngo yuzure amakipe 28. Ubundi competition ikomeze, no kuvuga mu ijonjora rya mbere amakipe 12 azahita sigara ako kanya. So rero ni Champions League izabiryoshye, yateguwe neza, noneho nta by'amatsinda, nta za comeback zihari. Ubwo udatsinze uwo munsi ni ukwibagirwa ibyo gukora revenge cyangwa se kuba yakisubiraho. Ikosa umutoza azajya akora rizajya riba rihagije akaba arasigaye. Ni ibintu byari bimeze neza rero muri itombora yabaye uyu munsi, ndetse n'andi makuru menshi ubu ngubu bagiye kujya hanze. Ariko nuko nguko inkangara zari zimeze, zari zirimo amakipe 9 muri buri gakangara. Amakipe bagiye atombora bitandukanye, ariko ayo tubabwiye nayo mu gihugu cy'Ubwongereza ko tuzi ko ariyo mukunda cyane, ariyo makipe yanyu. Ubu rero ni ukuvuga ngo andi makuru yose muzakenera kumva ndetse nagendanye n'iyi tombora Champions League tubibabereyemo cyane.
iyi Champions League rero yatangiye match ya mbere izaba ku itariki ya 16 ndetse na 18 z'ukwa 9 nibwo imikino ifungura irushanwa rizaba. Match zikurikiraho zizaba ku itariki ya 30, ubwo ni imikino ya kabiri muri aya matsinda ariko afite imbaraga koko nta kipe izahura n'indi kabiri, ni rimwe gusa. Match ya gatatu ibe ku itariki ya 3 z'ukwa 10. Match ya gatatu izaba ku itariki 21 na 22. Match ya kane izaba mu kwa 11 ku itariki 4 ndetse no ku itariki 5. Ubundi match zikurikiyeho ubwo ni match ya gatanu izaba mu kwa 11 nanone, aho izaba ku itariki ya 25 na 26. Tugere mu kwa 12. Ayo ni imikino izaba ikomeje kuba ku itariki ya 9 na 10 umwaka wa 2025 na gatanu buri kurangira. Ku itariki ya 9 na 10 nibwo imikino izakurikiraho, ubwo ni match za gatandatu muri buri tsinda. Match ya karindwi izaba mu kwa mbere ku itariki 20 ndetse na 21. Imikino rero isoza aya matsinda izaba ku itariki ya 28 z'ukwa mbere, nibwo tuzamenya amakipe akomeza mu cyiciro gikurikiyeho. Ku itariki ya 28 z'ukwa mbere nibwo tuzamenya amakipe akurikiraho. Ubwo nkuko nababwiye amakipe 16 yazahita azamuka. Ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa kabiri nibwo tuzamenya amakipe yasohotse muri kimwe cya 16. Ubundi ku itariki ya 10 na 11 ndetse na 17 na 18 kimwe cya 16 nibwo kizakinwa. Kimwe cya kane rero kizongera gukinwa ku itariki 7 n'itariki 8 ndetse n'itariki 14 na 15 z'ukwezi kwa kane. Tuba turi gusatira kujya muri kimwe cya kabiri, aho cyo kizaba ku itariki ya 28 n'itariki ya 29 ndetse n'eshatu z'ukwezi kwa gatanu. Iyo mikino nibwo izaba. Ubundi dutegereze finali izasoza iyi competition igiye gutangira ejo bundi ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatanu. Tumenye umusimbura Paris Saint-Germain yagitwaye muri uyu mwaka urangiye. Ubwo rero ni competition ikomeye cyane, naho abagabo bafite imbaraga bagiye guhanganira. Ni ukwitega byinshi rero muri iyi competition izaba iryoshye. Abagabo bagiye gutekagurana hano mu kibuga bitonze cyane, ndetse amakipe yarashoye yaguze abakinnyi benshi cyane. Ingengo z'imari zarateguwe. Abafana rero natwe nuko bamaso ubundi tugakurikira amakipe yacu tukayafana, ubundi tukayaherekeza kugeza kubizagera ku mukino wa nyuma, cyane cyane aho buri mufana wese yifuza ko ikipe yagera ku mukino wa nyuma igatwara Champions League. So nandi makuru menshi cyane rero hano kuri Eden Talk, ntago mwasigaye, buri munsi tujya tubaha updates.